Ningizimu Afrika, Mzansi, sanibonani, nginibingelele kuphi nakuphila enibukele khona-ke. Uma kuthi-ke usuku lakho lokuqala uyithola-ke uhlangana nalo mbukiso, ngicela ungalenzi iphutha kusekhala, subscribe kwi-channel, ulike ividiyo, ebese-ke uciphiza i-notification bell. Wenzelani? Wenzela ukuthi-ke ngaso sonke isikhathi uma ngifaka ividiyo wena-ke bese-ke uthola i-notification, then bese uyangena ngokushesha kwividiyo uyayibuka kwi-Trend TV. Siyaqinisekisa-ke ukuthi-ke sikulethela-ke lolo daba olusuke lutrenda ngalolo suku. Ingane zakwethu lo esimbona-ke esithombeni-ke igama lakhe u-Apology Mandewudza, wakhona ezweni laseZimbabwe. Kuthiwa-ke ubehlala-ke endaweni-ke yase-Eastern Cape, ekuthiwa-ke yise-Ado. Kuthiwa-ke ngomhla ka-25 Meyi abantu-ke bangaphandle babulala-ke insizwa yekhaladi. Kwase kusuka umkhulu umsindo, abantu-ke bakhona-ke la eNingizimu Afrika base beshaya-ke abantu bangaphandle, kwashona-ke abantu-ke abathathu. Lo wesi-4 okuyena-ke engimpostile ubelo esesibhedlela nje lokho then-ke kuthiwa-ke ugcine esedlulile emhlabeni. Lesigameko senzeka laphana-ke endaweni-ke yase-Ado e-Eastern Cape. Like ividiyo, subscribe kwi-channel, uphinde ucommente kwi-comment section ungitshela ukuthi-ke uzizwa kanjani wena ngalolu daba la kwi-Trend TV. Isohle sesikhona sikulethela-ke indaba etrendayo usuku nosuku.